melang ulungnya. Bapak besut ngarit. Oh, besut, maru gen sut. Sikutnya Pak. Pusing, bapak berbiasa kini. Cening engken mai, bapak bekar mulih nih. Mai mulih. Pak, tambahin sih ke apa Pak? Yang nggak boleh tambahin. Pusing oyong berdini tambahi cening. Mai mulih bekar hujan nih, bebulam nih tali nih. Ini Pak. Mai ngalin cening. Pak kenapa? Kenapa cening? Paling kokan biasa kan cening. Adi sut kokannya. Apa? Kenapa Bapak? Mbak, Meme, kenapa nih Bapak? Kenapa Bapak? Bangun, bangun. Bangun, Pak. Mbak, Mbak, yang kenapa sih ulet ini kok kena jak memes yang mesaut-mesaut? Bawang, Sune. Kenapa, Me? Mimi jadi lakat luas malu kepeken nah. Bawang jak ke Sune ingetang menyan ngalih sang ke alase. Dimulehne abange juga gapan. Nah, Me. Nah, Me. Ada nah. Nah. Senang, main ngalih sang ke alase. Nah, mbak mau malu ngalih sang. Nyana, Sune penyembuh sangi. Jadi nu sakitnya baca sunane nu ibu suruh melajah ngigel. Oh gitu. Nah, mbok malunan kemu malu nah. Nah, ada mbok. Duh, bawang. Nyaen ku nene jak meme ngalesang. Meme masih masa kali jani yang ku nene ngalesang. Payu pun kulitnya oh. Duh, kali jani di sing teke-teke bawang itu. Kanti kiap ba dengan kiap. Pulasang bawang ini kecepen. Sunda, Kak Sunda. Oh, yang kenapa? Sunda nih mbok besuan ngalesang, jemah malu sangi mo. Mbok, jemuhang malu sangi. Nyana Sunda mana ada sangi. Jadi nu sakit itu serah sunane nu. Nah, pulasang ane aluba mo. Seken mbok, susu mbok.
Bekali Jani pin kejap den pasti Mimi mulih. Tak apa Mbak Bawang. Mbak, Bebangun. Mbak, sudah Bawang nengasin saya, Mbak pulang bani di kamar. Nah, yan gitu melang ninggalin sange nah. Yan merasa gulem, gak bilang sange pas hujanan. Nah, Mbak, nah, kamu pulas. Nah, melang nah. Nah, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Meh. Mimi, jemet gati pa nak memene. Ada jak didi dini. Menija boe. Nu pulas ya, Meh. Mi, kanti belus letek ini nuduk sang. Jek pules cuma kegene ibawang itu. Mai. Oh, iya, Meh. Nih, pedalam gati pa nak memene. Saya kenapa, Meh? Bawang itu sajan gati. Kalau ini ada nih pedidi nyemak gaen. Saya kenapa, Meh? Duh, Nan, ini dia segala ngajak Mbak Bawang nah. Kesuna ane paling jaga bulan. De untuk kena hange. Nyanan Mimi ngalakin ibawang pangsing terus iya gitu. Tapi ke dalam Mbak, Meh. Sing kenapa? Oh, ajan. Ini Mimi nggak begagapan. Apa tuh, Meh? Buang hati, Meh. Sukses, Mena. Meh, jadi sing yen Jani suna melali. Dadi, tapi Jani kaya malu. Apang miye, apang jegek. Oh, nah, Meh. Yang kita Jani suna kaya lu nah. Nah, kaya pemalu. Mbak Bawang. Mimi pa mule. Suboling tuni. Uli jan nyai. Pulas, Meh. Adi kalain pulas gak ini? Anak tuni badek. Adi bang, adi nyemak gain pedidi. Anak tuni nak tuh, gampilan malu sange. Sampatang masih natahe. Amon konen sud gak ini? Sing dadi mali. Meh, tuni tiang anak bemangin yang sang. Kar kijem, Mbak. Kar ngampilang sang, kijeman ben. Mbak, tiang ini dipelih nah. Padahal tuni tiang ngomong jak Mimi, tapi Mimi sen percaya jak tiang, Bu. Nah, saya kenapa? Mbak, dia kayak menjompong bebek gitu. Tiang seken-seken gini pelih. Nah, saya kenapa? Seken, Mbak. Aman gitu, sun Mbak ngampilang sang. Jaku pelaliannya jak timpal-timpal. Nah, kaya malu. Nah, Mbak, semua Mbak. Mbak, kondensun ngampilang sang, Mbak. Kondan no. Duh, mekelo gati bawang ini. Ya ini terusan tiang. Sing idang yang metepuk jak kescahayanya. Duh, kengkenan nih. Men kita dari sing suna malunan kemu. Nah, malunan bekemu sudnya mau kemu. Seken, Mbak. Yen kita suna malunan kemu nah. Susu mah jegeg. Duh, nih aja, Yanan, itu kan karena jahit. Abang jegek menang lu, Bu, ya.
na timpal-timpale. Oh, top ya. Oh, swastiastu sebutan. Swastiastu. Kita ada cakap-cakap lancar aja. Saking tuhu manah guru mituturin acening jani kaweruhe luer senjata neda di prabotan sai keanggen ngeluruh merte saanu caninge ure. Kau terus itu ngoyong ge? Tiang beli kamu manjat tiang. Mana ada nak lain ini selain ge? Sing gitu beli. Tuni tiang ngelewat den. Ampura beli. Tuni tiang sing. Bawang? Adi tawang beli. Adan bawangin sesai tuturang aja timbal dipaliangi. Adi bisa gitu. Anak jegek pasti saya tuturang. Seken teh beli. Sakan. Nah, man gitu lanjutan bemakidong tiang kar ngalih timpal-timpal ngalih. Sayangin tiang beliani just naik sayangin Beli terus nutin tiang. Iya nutin, yang kalau kamu masih ngajak mandi paliangi. kejebali menyakiti apa gue mengkhianati terus nanti ampun niki mai menyanyi raja cerare carerirare care cerare carerirare care cerare carerirare tarara sayangin Aduh, kenyal gati no. Aja no, main negak mau negak ke. Mih, kenyeh. Ti marah mau pelayanan kejepan bakenyal. Aja mara kejep gati raga mau palian. Kejep gen wayang si Nadi. Aja kejep gen. Istraga mara kejep gati nih mau pelayanan. Pantas mah ada anak tingkeh, enggal gati angkeh-angkeh. Tinggalin aja tuh. Kenapa tuh? Pelalian. Kalian apa tuh? Magerangan. Tinggalin aja tuh. Masa ada anak mau pelalianan gitu kok bani? Aja ada adegan serene. Oh Magerangan. Apa aja pagereng ini? Nya nawang. Apang nawang ajak ke kemunya. Luon do. Maya le kamu. Mai. Om Swastiastu semeton. Ngengken ya di mai. Nih bu, bajang-bajang jani. Kaya deh nelit tata keramane sulit. Di ngahang beli nah. Aman ada anak ngomong Om Swastiastu, capatin lalu Om Swastiastu. Suatu mareng wel. Sing kitunya. Intinya gitu. Oh nah. Om Swastiastu beli. Gitu. Nah, gitu kan becik. Men terus apa tujuannya beli-beli aja sama kejang ini mai? Pasti karena tingkeh Nak karena tiang ya. Ngalih tiang sen. Boleh tuni tiang aja ke ngomong pasti karena ngalih tiang beliau. Nih mare aja bes ponga. Raga nak ngalih anaknya cara bedek menjemu bangsing di Banjar. Artinya
jegek lemu langsing lancar. Sing cara buah sabu mau ada klukuh. Ngengken tuh. Awak bodoh buen angkuh. Apa maksud beli ngomong gitu? Beli orang yang bodoh gitu. Lemo, awak goban sing lu nganjak bungut paon, lang teh ngomong. Mih, bungut paon kuni. Sing peleh masih. Aja. Aduh, suut. Marah mah tepuk jak bemegerangan kene. Aja iraga tuh metimpal tuh sing tadi megarangan kene. Sepatutnya iraga ngelah rasa asa, asih lan asuh. Ada tumben bener ngomongi. Bapak bubunnya orang gitu. Nah, ento marah aja bener. Sing jak saling nyelek-nyelek kang kene. Aja nih Lemo. Raga kan kena. Nena lu. Asaranga ada nelen. Pak matikan malu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, tinggi, isen, tabia, kesuna, mijel. Kesuna? Ada tumben mai? Pasti ngalihin Gus Jae yo. Kenapa emang nih? Nyak yang kar pelalian, kar ngalih sang, kar ngalih beli Gus Jae, sing ada urusannya jak beli-beli mekejang dini beh. Buy. Semune jak nyukcuk langit. Aja ngomong hati. Bang ya. Nyentuh nih orangnya. Gus Jae gitu. Oh, maribi yang mulai-uli Badung. Gus Jae, panaknya pan koplar. Anaknya sugih tuh. Oh. Anaknya duag tuh. Oh. Ane bagus tuh. Oh. Seken. Oh. Man ada sing ada ya dini. Tomar tak ya? Yang aja ke Gus Jae tuh. Aja nyentuh. Bawang tuh bawang. Masa bawang tuh? Oh, bawang tuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Engken kabarnya Gus? Becek. Bawang, mulai ijen. Adi bisa aja Gus Jae mai. Gus Jae? Bawang, ento Gus Jae ada nih. Beli Gus Jae. Mih, kene be sing tain pesu. Suna, sing korain bo ya nyai mai ngalin Gus Jae. Nyense kar ngalih Gus Jae nak tiang kar pelalian ini jak timpal-timpale. Seken deh. Seken? Nah. Men gitu bawang jadi di ngahang nah. Ini madan gede bagus Jae. Gus Jae itu timpali raga anu paling duak. Paling soge, paling bagus. Mare yang mulai uling Badung nawang. Gus. Pelalianan Gus. Bawang, besut gak enak cuma. Yang suwet. Seken, sing ben calain pulas gak ini. Sing gitu. Aja juara nunda nadi nutugang gae. Sing gitu sune. Sing Bica tabias, melang-melang ngomong raga sing tadi keto jak timpal. Aja maretuni oraine bebien kini. Aja raga sing tadi keto. timpal-timpal. Mbak Yange bawang kan mare teke. Lah lanjut tang paen itu nih, tang Mbak Yange man masih pelalian. Main. Ya. Jadi lakar mau pelalian apa jadi nih? Dan sebelum tuh, jangan oleh-oleh nih uling Badung. Oh, no, bisa nggak bener oleh-oleh nih. Karkija nih. Karena mau gede. Oh, kasah. Raga kar pelalian mau ditubli. Jai, kenapa nih? Maksudnya? Sing ada angin, sing ada hujan? Ada bisa aja dua barengan mai? Oh, tuh ini tepe itu pas lakar ragam jalan mai. Segitu. Ragam takon je. Seken bawang gitu solahnya. Mi, dan tuh guguna. Man, adik itu omong nih micu jak tabi.
Nyen bian lenan tekan ke Suna tuh nak cara liap-liap lipi gadang. Ya selesai gati nyelek-nyelek kangi bawang, dibuka timpal-timpal deh beuh. Aja, dia turun ngange, adalah raga kamu. Kamu aja. Kemudian beuh sini kan. Pelayanan apa di timpal-timpal? Meong-meong ini kan. Ya, ayo. Ya lalu dadi meongnya nya nadi bikole. Sunda nadi meong ne, bawang nadi bikulnya nya. Nah. Ya. Ada apa tuh? Apa tuh? Mbak, sing kenapa? Sing Suna. Lu blok-blok gitu nah. Mula-mula kengken beli. Beli gos. Beli. Sunda. Sunda. Ada apa tuh? Apa tuh? Gus. Beli suksema sampun lungin tiang nanging ampura beli aden tiangnya Suna tresna tekan beli. Nanging beli terus kan bawang. Ampura beli yang pindang. Nah subuh mulai, ijem boe. Nawang itu kada. Meme lakan luas malu kepeken. Bawang, Suna nyanan tapinin base nah. Ada Suna napinin bahas me. Men bawang subuh nyampat. Lantas Suna napinin base. Suna sing bisa me. Yennya melajah sing ada nih sing bisa. Bawang nyanan ajain menadi nih. Tongosin masih. Nyanan abangnya juga gagapan. Nah. Suna, tapinin naik base. Aduh, sing bisa Suna mbok. Nah nyanan bang ngajain. Jadi cuma alu base. Suna bebang lanjutan nyampat nah. Mbak man masuang base. Nyanan, Suna man napinin. Yen Suna masuang bas. Kayaknya nu kejang ulung base, Pak. Nah, bawa kamu mana nah. Sukses, Mbak. Duh, bawangnya dan kunden-kunden. Suna ini tapinin naik base. Mbak, Suna kondan suot nak nyampat. Mbak tapi ini malu basi nah. Nyanan, Suna mau lanjutang. Oh Nana, sopatang mau malu. Suna, besut nyampat. Ini bosan Mbak, jadi Suna kamu. Suna ini tapinin naik base.
Nah, jadi mbok ngajain. Lang lagi ninggalin nah. Oh, nah mbak. Melang lagi. Kadang kan bosen gitu Suna. Coba ajain lebih cepat. Nah, melang lagi ninggalin nah. Nah, Nah, yuk jadi Suna nah. Mbak, ada enggal gati Suna kalian ninggalin. Mbak, ben cepat cantoin mbak. Nih, tinggalin deh melang. Nah. Nah, jadi coba tapi dia nalu basi. Bosan sudah nih sakit gati no. Suna kok kamu lu kejut nah. Nih, kengkena nih. Mbak, ngide tolong tapi ini dia mau lu bahasa nanya nah. Suna mah ngambil lama kerja. Nah, sesuai mbak nah. Duh, Suna. Nih, bekali jani, jadi kejap nih pasti mulai. Mbak, besok na pinin bas. Nih, bebede. Oh, nah jadi Suna babang lanjutan nah. Nah. Kata ngosin mendini. Sing perlu tengosin cara cenik guys, Suna bisa pedidi. Nanging Mimi mau besen. Aduh sing kenapa? Jadi mbak kayak malu so kayak wen mai tengosin Suna dini. Mau kemana? Nah. Melang benar, jangan Nah. ingatan yang pilang basi. Nih nah. Om Swastiastu memang boleh. Mimi, jemet hati pa na Mimi ni. Adi pedidi dini, ije mo Mbak, kamu ya. Nih, tuh mari cuy jekalain ada nih beketunda ngosin. Ije ya ibawang. Sing kenapa meh? Suna benyudang buka benangnya suba kadang mencerabang dan bedek katin nih. Jang tuh bawang tuh nen sudang gaya nih. Bawang. Kenapa meh? Uli ije nyai. Adi sing tong ngosina adi nih napen bas. Boleh lagi kanti kene. Yang marati su. Ibi kalaina adi nih nyemak gaya. Jani, ben sing tong ngosina adi nih. Terus yang gitu meh dingah. Tiang. Kayaknya alasan. Meh, ini tiang lah suba nampilin bahas, nak ben bedek dan Suna nih. Iya bawang napen bas. Adi kanti kene dah kena adi nih. Meh, Dua gati melok. Mimi sih percaya jak tiang. Gamongan tadi jaya, nak omongan tadi gaya me. Tiang tuh setain belum dari pianak me. Bapak setain Oje melok. tiang tuh setain. Hai sudah.
bawang hujan meninggalin. Yang kepisunayang terketundung oleh makanan diami. Yang kita pening kedang angin bawang. Jadi kedemang lalu peninggalan. Jadi kalau ada dongeng laku di kalasi. Jadi berlebihan bisa kembali ke hujan. Semua sudah kuning semua. Dadong. Bawang? Udiang bawang mai? Yang kepisunayang terketundung uli jumah. Lantas, ulang ija maman mas-masan an pengganggu melah cara kene? Tuni di sisi telagane tiang metepuk jak serucuk kuning. Kepiolasan ia teken tiang. Lantas ia ngemang mas-masan ini dong. Oh, ini malam-malam jak dadong nah. Masuk semua dong. Nah, Bawang itu masih megede-megede udah cuma. Suna? Dia Yang kayaknya ngabang besang. Manija bawang. senawang uli gas ini megede uli cuma yang benar mau kejang nyemak gaya nih. Man, sama mulai ya? Yang mana juga kan laku no. Tugas nih, yang ninggalin bawang. Ngagon mas-masan liu gati. Sengangon gelangan. Ngagon kalong, ngagon bungkong, mekenyah gati ya. Adik bisa uli jeman. Senawang sih. Kadangnya Suna nawang. Nah, suksema tapi nah yang jadi kar mulai malu. Nah, adang. Meme. Meme. Dadong. Dong. Kesuna? Dadong. Ngudiang kesuna mai? Mbok, bawang ada nih. Mudiang Suna mai. Ngalih mbok. Di tawang mbok dini. Meme ngorain. Yang sing mai kejaman buin mbok laku. Oh aja. Dugasne tabian ninggalin mbok menjalan ngangkon mas-masanan penganggum lah. Uli aja tuh mbok man. Mbok, memaling? Suna melang ngomong nah. Mbok sing taen nyemak gelah anak. Men, uli aja mbok bisa man mas-masan gitu. Yen mbok sing orain Suna uli aja mbok mantu. Kar korain jero mekel disebe. Yen mbok tuh maling mas-masan anak. Mbok sing jema maling, anitu paican uling icruco itu di sisi telagane. Ia kepiolasan teken dewek mbok Oh gitu. Kadang jembok memaling. Nah, yang gitu Suna mulai malu nah. Dong, Suna mulai malu nah. Kar kija. Aduh, mai malu. Aduh, sing tayan melali. Mani Suna lo. main aja nih kan mulai malu Suna. Main Main, malu. Mbak. Sudah dong itu saja berarti. Aja. Jadi tiang kar mulai. Seto kar ngonden meme niktik jak nundung tiang. Apang tiang ngidang betepuk icuk-icuk di telagane. Apang man mas-masan cara bawang. Aja.
ke sana. Kemudian ditungguling. Yang kepisunayang terketundung menerima pelaksanaan tiangnya. Tiang melong-melong. Nah, jadi mirror struktur kelam belum membawa. Jadi kita bang peninggalan. Ampun nih. Apa yang tiang dapat ngomong itu? Tolongin tiang. Apa ane pamula, itu ane kapupu. Dia ingin melaksanakan senasengkala sana jadi kapang. A few moments later. Coba lihat tompelnya. Meanwhile, Coba lari. Coba lihat punggungnya dicipak nyamuk. Nggak kelihatan. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. a few inches later. Sedukan momen. Air putih cekek. Ayo tahan.
Hidup lagi anjir. 12 seconds later. Day 2. Apa tadi ya? Meanwhile. Jatuh kecelakaan. Hai guys, ini panas-panasan. Ini komandonya. Konsumsi. Anjay. Oi, assalamualaikum. Just then. Jahit tuh. Gimana aja aku gue jahit tuh. Nyentuh jago jahit. Ngapain tadi? Biar nggak bentol-bentol. A little longer than a few minutes later. Kita pakai tangan. Astagfirullah, sebelum Ivan penyelamat guys. Sian. Three weeks later. Anjay, anak lab guys. Guys, ini after take. Mana basah? Tomorrow.